Khwlaikha hambai tini chung o jaga wo site visit khaini hi phajak ni gomti ADC village amchayo khlaio or jaga bo sobrung ne festival ung chini hangrai mela jotono or jaga bishes ke hindu khaini ro or ni bekreng khibinani bagwi hasal ni sara tripura emon ki baire ni bangladesh ni porjonto borok phaibi kintu or jaga proper thujanai kre haimang chung ADC Hapangni initiative nakha or ni raima saima pilgrimage guest house construction khainani bagwi chung central law project rohokha central government haiti chung sanction ngoi tini construction khainani bagwi already process paijak tender paijak tabak tangnai almost 18 crore or jaga 30,000 square feet ni kaisen nok construction ngai omono chung construction khaini thangthani bo chini officially technical onek mane chung problem face ma khaikha karon o jaga asa kahake properly construction khainani motor ja maya ni bagui kwangma department o chini engineer rok visit khaikha thangkha clearance nakha ingke tabo almost baijak nge sing asa khayu or jaga je chini TTAADC bai je initiative na jagmani o jaga samungsa kha hingke phainai chalo construction paikha hingke phainai chalo je pilgrimage rok or jaga purnathi rok phainai tongnani bagui motamoti kisale ব্যবস্থা নাই যতনি বাংলা ইয়া ফানে যে সময় পূজা তো জাঙ হাংগ্রাই ও জায়গা ফাইবি হাম খে তঙ্গই মানাই ইনকা ও জায়গা তিনি जों ভিজিট খাইতেনিব আনি লগে ফাইসক ফাইজাক চিনি এম দলেরি আংবো তঙ্গ চিনি চিফ ইঞ্জিনিয়ার টিংকু জমাতিয়া তঙ্গ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুনীল দেববর্মাবো তঙ্গ তেইবো চিনি অরনি গমতি ADC ভিলেজ ni চেয়ারম্যান সংবো তঙ্গ Nge sing asa kayu daiti no mo construction change janai nirok joto no nokna mo drojar bai hawa kawi samang rok chei ni nai tongkha nge bono no first sing tabo visit khaipeka sing inauguration bo khaine oro foundation stone laying program rok khawi kaham khe program khaine chini yem dole riang teibu oro add khaine kok sang bo bisile sabobna chin engineer samai nai 2 bosoni 24 months ni duration ya ha boro ke bonim sino complete ngai ye chumbo point shu tongo akono na de bok building ke construction pai tha asike boro elaka wo jara jubuk juboti bekar klai tongnai kena opun ne boro purble be thalama ste tole ta ha lama broden uha bor jago 1000 lakhs in terms of lakhs bro klayo bochin tripura is one of the oldest pilgrim center therefore asu thane 35 years ni regime o CPM regime chungha ro kono initiative la ya boro bro saye banchi bancho bro saye pointom samayo ni chung sio khnao aporo mondir ke habo kaham kroi thuno ke habo kaham kroi hotel ke habo kaham kroi abo pandaw thanai ni previous year ni January ma jokhon pusongkradi melang ko ang nije pono khut mukhyamantri no bokau joton biskau raise ke ha actually bo proposal send uha 2022 se 2022 send ungese Thanai 24 ni 15 tarik March chung sanction mayo ambai tinio bo social media ni chung samchu chung TTAADC administration Maharashtra ni netritwe chung kuno develop ni ba pana chung south ya chini CM sa bangma several projects chung central government poriha state government poriha even ang nije poriha remote imsio few projects chung sanction maya maximum project no chung sanction maya ambai chung samchu chung chini jonogon ni elaka ni chini TTAADC area ba chung 100% south ya to arpo chini TTAADC nimsio chini food administration chile chung fan kuri ba panana chung beno sangema te ta sa inka rajniti kau sami hinai chung financially unstable omor pa panana chung ta movement khema to je chini jono sadharon je elaka chung mana apon fulfill khen mo panda ang bo chini administration nim khawbe je bo je building setup unai chini efficient officer tung payo no ponukna broni na sauthai mobile chung boro sanction ma ha bo one of the historical building bo elaka wo unai plus in addition elaka unai bangma use ro employment opportunity bo mai na khakcha